Tharĩkĩra cia ekinaĩ kaunti-inĩ cia Lamu na Elgeyo Marakwet no ithiĩte na mbere kwambatĩria wagagu na gũcũngĩrĩria aikari gũthama kuma mĩciĩ yao thutha wa namba ya arĩa moragĩtwo gũkinyĩria 11. Kaunti-inĩ ya Lamu wadi-inĩ ya Hindi mũndũrũme ũmwe nĩ oragĩtwo na nyũmba yake gũcoka gũcinwo nĩ ekinaĩ arĩa marethaĩte na mĩcinga na mabanga. Na mimi nduru wakati ilipigwa huku kwa jirani akisema sindo katika jina la Yesu. Mimi nilifikiria mtoto wake ule mlemavu ndiye amerundiwa ni ugonjwa. Hapo nikachukua jukumu ya kutoka kwangu nikunje mpaka hapa. John Manji ure arahonokire gĩkuũ ciarĩra thutha wa gwĩthara tharĩkĩra ĩno ĩrĩa ĩratigire ithe akuĩte ahithũrĩtie ekinaĩ aya nĩ maranyitire nyina mĩgwate. Sasa walipogonga mlango wa kwangu ndo wakanikuta niko chini ya uvungu wa kitanda, wakanitoa. Ile kunitoa harakati ya kunivuta wanilete nje katikati ndo mimi niliweza kuvua ile shati na kupotea. Nilipopotea nikafuatwa na wawili lakini hawakunishika. Mimi nikaenda nikiita majirani, nikimuita na mwambia siku nzuri mimi napita. Naenda naita wengine. Gĩkuũ gĩkĩ gĩkinyĩtie andũ 7 arĩa moragĩtwo kaunti-inĩ ya Lamu tharĩkĩra ĩrĩa ĩrekũĩrwo icũngĩrĩirio nĩ mĩgũnda mũgarũ na riboti cia atĩ nĩ itoi cia Al-Shabab. Mwaria wa borithi Bruno Cioso akĩhithũria nĩ maikĩtie ngono andũ 5 arĩa marakuruhanio na tharĩkĩra ici. Nakuo mũhaka-inĩ wa kaunti cia West Pokot na Elgeyo Marakwet aikari no mathiĩte na mbere na gũthama gwĩthema tharĩkĩra cia ekinaĩ a ũici wa mahiũ. Wa Marakwet walikuja wakafahamia eneo hili, wakaua watu 4, wakacharui watu zaidi ya watu 5, na wakachukua ng'ombe zaidi ya 200 na kuua ng'ombe zaidi ya 20. Colleagues kutoka ng'ambo ile our neighbors walikuja wakafamia upande huu with a view of kuiva ng'ombe, and indeed kuna some heads of animals ambayo walimanage kuchukua. Na mimi nataka kueleza hata huyo county commission inatakana achunguzwe, kwa sababu haiwezi kuwa kwamba sasa serikali imemwamini na kuweka katika nafasi hiyo ya kusimamia county mzima na anatoa taarifa ya uongo. Tharĩkĩra ici nĩ cihotometie mĩhang'o ya kũhingũrwo gwa thukuru, atongoria a mwena ũyũ makĩorota honge cia ũgitĩri nĩguo gwĩkururia harĩ kũgitĩra aikari a mwena ũyũ. Nyumba zimefungwa, hata tinga haifanye kazi, hata maduka zenye ziko hapa mwenye alikuwa na chemistry wamefunga, hata mpaka penye tuko hapa sasa hakuna hata wamama. Apollo Primary, St. Mary's Cheptuel Girls, hii mashule yote ya area hii watu sasa wamekuwa na wasiwasi, na mimi sijui sasa wale wanafunzi wa shule hizi watakuja shule namna gani, kwa sababu shule inafunguliwa leo. Nĩ hagukuĩ wa ũgitĩri kanjũ ya ikundi itarĩ cia gĩthirikari nĩ ũrĩtie honge cia ũgitĩri gwĩka mĩtũkĩ kũnina njũragano ici na kũgacĩrithia thayũ. Kwamba tuna watu ambao wanaharibu usalama, wanatumia nafasi kuchinja wengine, wanatumia nafasi kuharibu usalama ya nchi. Ni jambo ambalo sisi kama National Council of NGOs, sisi kama mashirika ya kijamii hapa nchini na hata wananchi wa Kenya hatutakubali hata kidogo. Ugeo no amũkĩrĩtwo nĩ honge cia thirikari iria irutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ ekinaĩ arĩa marĩ na mĩcinga mũgarũ na watho. In the fullness of time we will get up with them, na hizi bunduki lazima zitachukuliwa, na zitachukuliwa kwa fujo, haitachukuliwa kwa njia rahisi. Kama hii kazi imekuwa ngumu kwa serikali kufanya, basi waeleze kila jamii jitetee, alafu ndio kila mtu alale akijua ni yeye mwenyewe na Mungu yake, lakini hakuna serikali ambayo inafanya kazi ya kutetea ama ya kuchunga watu na mali yao. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.